लामसोको jotono माहाय गभर्नमेंट जॉब सफाय माने नायनाले फिउनाय IDBI नि बैंक नि तै सफाय माने नirok ऑनलाइन तै एप्लाई मा खायनाय बाहायके मा खायनाय बाहेरावनो निरावनो नेक्स्ट भिडियो गो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप खायमानि रक नुगै रनाय इनके तापके नोटिफिकेशन किसा नायनाले ने टेन नि फ्रेंड्स होनो सेट खायने ता पलाइते कजाल को चैनल सब्सक्राइब खायजे तो हांके सब्सक्राइब खायजे तो नोटे तेल दिनो माइके अपडेट मागाने बागे गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप nirok us channel ni bising tei jotono nugui manai nirok dogano thangya ge online form fill up bahai khainai boherok system rok jotono us channel ni bising tei nugui manai inge bhai tabo naine lenai bone tabo last date inge online form fill up khaimani last date ke 30 September 2023 jora nirok khai manai tei bone last date payment bo thikne 30 September 2023 jora khai gai manai inge tabo amongke kaisa private limited private private ni hai ne private bank ni ba private ni case hoy mani ta oma hai IDBI rok lo to government undertaking ki private bank ta ga tabok nai nyale sinai state ni je boro bahai swasba apply khai manai bo state ni apply khai manai bahai rok aro jaga details bahai ke rojak to mani no nai ne lene ge zone hangke ta gami da bat ge state ni ge ta ni Gujarat ke Datra and Nagar Haveli and Daman and Diu epohero state no nirok apply khai manai inge tak notice ni bu nai ngong nugui manai notice ni bu tongo tang nirok notice zone boro ni apply khai manai ke oro to nirok nugui mankhana state ni go notice ke ne jotono apply khai manai tak Tripura hande jephro ne notice ni ke ne apply khai manai inge no eligible rok musak nangnai boherok inge tei exam busuk magni phani boheno thung details nainane take vacancy educational qualification inge tan nirokni graduate in any discipline from a recognized university nirok sefa ne stem nage BA BSc boherok course na ja khangge pore graduation khlai ja khangge nirok apply khai manai or jaga ni bagai apply eligible nai age limit inge tabo naide count khaijangnai 31 August 2023 ni siming count khaijangnai inke age limit tongnai 20 ni siming 25 jara inke ni rok apply khai manai age limit inke to tabo SC ST roni bagai to relaxation ma phinai inke 5 years inke 30 years jara inke ni rok apply khai manai inke date of online test tentative inke exam ngai October ni 20 tarikh hai rogo exam ngai inke total vacancy tongnai number of vacancy songke 600 jona hai vacancy tongnai UR ni go inke vacancy tongnai 243 SC ni go 90 ST ni go 45 em hai ke alada alada ke part bagjak tong relaxation in maximum age SC ST OBC PWD servicemen as per government guidelines inadi ordo sajak tongo je government rule hai ke tongmani relaxation age relaxation ni bagai 25 ni brok to limit to ha inge te 5 years relaxation tisum to sama hai 30 years ro kin rok apply khai manai inge tabo 9 ni lepionai cut off of date for eligibility criteria of age and qualification online registration khai manai rok September 15 ni siming 15 jara inge tini 15 nirok tini ni siming ne apply khai masinai bone exam inke roi rojak tongo omno nirok screenshot khai pana narti hai ke PDF no download khai pana narti video description no link manai inke tabona di October 20 tarikh go exam ngai inke payment rok de nang boherok ni bagai SST rok ni bagai payment de nang boherok bisa naine lene je important je nangmani boheno naine lene inke video no share sak nailai tongdi yor ke age relaxation tisur saman inke naide tang ni rok nukna non refundable application or jagan ni rok nugui mane application fees inke SC ST PWD rok ni bagai inke 200 taka charge na jangnai te other omhai category rok ni bagai inke 1000 rang payment ma khainai
इनके nirok bahai ke apply kainai इनके video description अब nirok link manai और जगह को click kai hanke nirok direct link को apply kai janai nugui manai 200 tega SCSTPW तो ने बगे इनके और जगह nirok website हो हागे इबे apply kai mau इनके tabok selection process नाइने लिने the selection process will comprise of online tests followed by personal interview of the candidates who have qualified in the online test. The online test will be objective in nature. The details of the same are furnished among online test maronai te interview kaisa angnai. Inke boni syllabus inke logical reasoning, data analysis and interpretation om haike faine question ke 60 mark te mark tongnai 60 mark 60 question 60 mark English language ni go 40 marks te 40 kan question 20 aptitude do tongnai 40 question te 40 mark total 2 gonta ai nirok pai manai inke te negative mark ro tongnai nale fiu nai penalty for wrong answer for each question for which a wrong answer has been given by the candidate 1 for tabok nadi kaisa sayang la hangke 0.25 ke mark card khajang nai ke kaibre sayang hangke 1 mark card nai baita charta sayang la hangke asuk card nai इनके ते कैसा important आले फिर उन्हें फोटो निरोक बस के अपलोड खाई मनाई बस के भी नांगनाई बाहरों बागे किसा नाई नाले फिर उन्हें 4.5 सेंटीमीटर बाय लॉक माने इनके नादी 3.5 सेंटीमीटर आसक अंगाने नांगनाई ते कलर पिक्चर अंगाने नांगनाई इनके वहाँ इनके तब नादी 200 into 230 pixel omahai ke tongani nangnai size ke 20 kb ni siming 50 kb ni bising ngani nangnai 20 kb ni tolagong la hangin rok upload khaimi akhanai inke video description on jotono link manai ni rok photo size camera janai rok oro jaga click khai hangke ni rok link omo size rok camera ina kai manai rok size ne dokan rok thangi khaigani nangi akhanai ni rok omai kene video no follow khai hangke ni rok khai manai next video ko nirok online form fill up bhai khaini bahai rok nirok nugi manai video no jephro no channel bai kireng tong la din rok channel bai kireng jephro no nirok ne nani bai ka hang nai inke te signature upload ma khainai signature upload khaiga ni inke 10 kb ni bisi 10 kb te 20 kb ni bisingo ngani nai signature boni pixel of tongani nanai 140 ni siming 60 pixel asuk tongani nanai inke tei betongko left thumb ma kaisa maronai tangni rok black paper ro ma khainai blue ink bai mane noni left thumb uzala roni no nage kagos kopuro singi rodi hage photo tisage niro kono size camera bai upload ma khainai bonke busuk kb ni bisingong nai hinke nadi 20 kb ni bising 20 kb ni siming 50 kb ni bisingo angani nangnai asuke upload khai manai inke tei bunai fiu nai signature rok to sai pela ha left thumb impression rok busala ha inke handwriting declaration ke nadi nirok oro bahai ke suinai bohai na to nirona phono granai tei size no tabo khana lai fiu nai size inke 50 kb ni bising 50 kb ni siming 100 kb asuk jora asukni bisingo angani nangnai inke tabo nirok declaration bahai ke suinai bono tabo ke nai nai lai declaration suyani inke oro jaka tabo bono no soya ke nai litongdi ubidin bisingo no nugui manai inke nai jini rok declaration bahai ke suinai inke
notification to suja tari bai ke tabuk suini nadi I he or jagani same bai ke suidi I ni pore ke ni bamang suidi hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. Omai ke nirok sui marona nirok omona screenshot nage nirok ni khata go suigi nargai tongdi ake lo upload khaine pro nangnai inge nirok omona screenshot nade te upload khai khailidi inge teni om friends sono share khagen ta pla difference on ni support omai ke khali tongdi te video jephro na update magani bagai channel by jephro na kerengi tongladi teni on friends sono share khagen ta pla di asuk jara teni friends on like share subscribe khagen ta pla di hambai jotono